future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. Angikubengele mbukeli kulo hlelo lelikhulu Eswatini Telidlelantfongeni kanti lokuvusela kulo hlelo mbukeli nguyike umuntu wangudumane uMAGMAN wakamaHlalela Sibongo ngivusele Telidlelantfongeni. Mawubuka usaseyakubuka lapha kubo social media ke mbukeli lapho khona sichomana khona sidlantfongeni inhlangothi leti uma yabo Facebook nakubo Instagram nakubo Twitter uyabona lapha ukuthi kunemlike lomkhulu lapha lothi something big is coming soon. Kukhona okukhulu lokudako mathutane masinyane nje lokuchama khona lapha ke emahhovisi edlantfongeni. Labanye ke sisithi abacombelele ke emalunga lapha ukuthi ngabe yini ke lokudako lokukhulu ayacombelela ke emalunga kalapha. Mhlambe nawe ungangena ke lapho ke mbukeli ucombelele ukuthi yini lokho lesikhuluma ngako lokukhulu ke lokudako lapho ke ubuke lapho ucombelele ukuthi ingabe yini. Kepha ke sitakumemetela masinyane ke lokudako lesithemba ukuthi emalunga emaswati atawujabula ngako lokho lokudako lokukhulu kwanyalo nje wahlala ugazile satawuthi kuya indzaba leto letinkulu. Namhla mbukeli sitokhuluma lapha indzaba ye-NPF 200 sitokhombutana ngayo indzaba ye-NPF 200. Le ndzaba lena ye-NPF 200 ke mhlambe kukhumbuta ngiloluhla lolu lesihlala silicela vele kubacashi ekutheni bacashi phela nyalo ngendlela esisebenza ngayo vele sidlantfongeni kubhekekile ukuthi basigcwalisele leluhla ngendlela efanele. Leluhla ke salipha ligama ukuthi NPF 200 liyatholakala ke leluhla lolu ke mbukeli nakwe iwebsite edlantfongeni ku www.enpf.co.sz. kanzi futhi sisakhuluma nangalo ke leluhla ke mbukeli siyabona lokuthi vele kukhumbuta nakhona siyabona abacashi labanye bayaluletha. Kepha ke sike sibone labanye bacashi lothuka ukuthi basawenda ke emaphutsa lentekako ke lapho kulabanye basagcwalisa loluhla lolo. Mangabe ke emaphutsa ayenteka ke mbukeli sizabe mhlambe sikhuluma ngako lenye uhlelo lapha ngalamaphutsa sesiwachaza lamaphutsa ukuthi mangabe kweneke liphutsa leli kanjena kuvela umlayito muphi. Kepha ke le mlayito ke lebese iyahamba ibuyela kuwe uma ngabe ke ungumcashi mawusithumelele loluhla lolo kufuna ukuthi unake lo mlayito loyo ngoba usuke ukutshela ukuthi njalo ukutsite njalo. Uma ngabe ungakakwendi kuyafana nokuthi ufanana nemuntu longakalethi leluhla sikucizelele lokho ukuthi uma ngabe leluhla ulilethele maphutsa kwavela umlayito ngoba njalo siyathi sesihambisa ngalama email sesakuchaza lo mlayito phinze uvela lapha kule email kwavela umlayito lokutshela ukuthi lungisa liphutsa lelithide wahlala wona umcashi wangakulungisi lokho. Kuyafanana nokuthi wena sofanana nalona lo hledi wangalesi loluhla lolo ngesikhathi khona emahhovisi edlantfongeni. Ngakho siyacela ukuthi bacashi banginake lokho lokuthi uma uletha leluhla uyalinza uthi ngisho zolithumele unake lokuthi kudeni umbiko lodako lovelako lokucaphelisako ekutheni yini ngathi kuneliphutsa lolendile usamisa leluhla. Mangabe khona lokho kubalulekile ke mbukeli ukuthi ukulungise uphinze futhi ulithumele kahle luhla lakho. Sitawucela ke lapha ngale ndzaba lena ukuthi kubhekekeni vele uma ngabe usithumela luhla lakho le NPF 200. NPF 200 sesichazile ngayo ukuthi kulapho khona ke mbukeli ungumcashi utawufaka khona imininingwano yetisebenzi. Siyakuchaza usukufaka kanjani ke lokho ngoba ikhona indzaba yakhona lapha. Kepha ke sicala ngendzaba yokuthi uma ngabe ulithumela luhla lolu phela awulumekisi noma ngabe ngikuphi. Kepha ke kune email address oyithumela kuyo. Le email ithi accounts@enpf.co.sz. Funa siyinake le email leyo. Uma ngabe nje ude i-email wena umcashi
siyacela ukuthi iphela salo uyilungisa indzaba ye-email. Bani ne-email? Uma ngabe unebulukhuni ekutheni uma ngabe ungumcashi uyakha kanjani i-email, sishayele emahhovisi eDlandvongeni, uyayibona inombolo yamahhala lapho ikhona lo 80060002. Usishayele kuyo ngesikhathi sekusebenta kusuka ngoMsombuluko kuLesihlanu, usishayele kiyo usho uthi uyathi unenkinga unayo ukuthi le email uyakha kanjani. Takusta Dlandvongeni ukuthi uyakhe i-email yakho usebhizinisini ngomcashi, ngoba loluhla vele kude indlela lokubheka ukuthi uyilethe ngalo ngaphandle kokuthi usebenzise le email. Uyali-emaila ke lapha ku-accounts@enpf.co.za. Lokubhekekile ke nginako ke ukuthi lapho khona kubheke ukuthi ugcwalise wena imininingwane yetisebenzi. Sibhekile ukuthi ugcwalise lapho ibe khona inombolo yalesisebenzi. Siyathi isisebenzi mabe tisebenza tiba nenombolo yekucashwa ukuthi nayo inombolo yakho yekucashwa ucashwe ngalapha emsebenzini. Uma ngabe ikhwala inombolo leyo ifake. Kepha ke mangabe ude inombolo yekucasha kude inkinga. Kepha mangabe lesisebenzi sakho sinenombolo lesicashwe ngayo, siyacela ukuthi uyifake le nombolo leyo, kuthiwa ke i-employment number. Uyayifaka le nombolo yesisebenzi. Bese ke sophinze lapha sosibhalela emagama onke alesisebenzi ngalokuphelele. Losho ukuthi full names and surname. Magama sathi labanye banemagama abe mathathu. Uma banemagama amathathu lo muntu uapply njengoba anjalo avela lapha etitifiketini takhe tekutalwa njengoba anjalo nalesibongo sakhe. Uma ngabe nje lo lunga lethu lesisebenzi ngumfana impela sihlongonyane, utavula ukubhaleka lokupheleleke lapho uthi mfana impela, mhlambe lenye nguDumisani, mfana impela Dumisani sihlongonyane, ubhala ngalokuphelele. Wase wona sobhala ukuthi mfana sihlongonyane, sekunenkinga ke lapho ke mcashi. Sekunenkinga ngoba phela sosinikete emagama wena lasajubekile. Uma sekutawubuka etifetini takhe lo lunga lethu sekuveta umuntu losehlukile kithi lapho, ngoba lona ngumfana impela Dumisani sihlongonyane, wona sobhala mfana sihlongonyane. Nokho abanye baze babhale ukuthi mfana sihlongo, sonciphisa ngisho lesibongo sakhe lona lolunga lethu. Konke kubhala ngalokuphelele, sikucaphelisise nawe nje mangabe ulisisebenzi ulunga lethu uyawutry njalo ngeminyaka lo mbiko lokushela usumcashi wakho uyifakele imali, wabuya amagama lapha lavelako ukuthi vele magama akho njengoba anjalo yini etifiketini takho tekutalwa. Unginake lokho ngoba mangabe akufanani vele bese kunginta inkinga lapho uma sekufuna utothola imali yakho. So fast cicwe lapha sicela timephat yakho, mase kubuka timephat yakho setiveta imininingwane noma imbiko lehlukile kulokho besihla sikuthola lapha siDlandvongeni libe kubhala abacashi. Siyacela ukuthi sikunakisise ke lokuthi awubhala kahle ungumcashi emagama etisebenzi takho onke ngalokuphelele njengoba avela kuleti tifiketi. Uma ngabe nje bakulethela leyo ID ngomcashi usilamagama kufuna afanane nalawa le ID noma kulomatisa sichaza buve saloso sisebenzi leso. Bese masisendlula ke emagameni siya lapha ku date of birth. Shosi lapho ke lilanga lwatalwa ngalo. Siyacela lapho ukuthi le date of birth yakho ilanga lwatalwa ngalo akube lilanga lwatalwa ngalo njengoba kuvela etimpepheni takho etebuve. Kufanane ke nalapho. Kungahluki ngoba mase kuhlukile bese nanathi lapha siDlandvongeni sekusiniketa umcondvo ukuthi sengimuntu ohlukile ke lona. Ngoba bane ngwakhaza nje zibanengi bomfana impela sihlongonyane labakhona eveni. Mhlawumbe usukunenhlanhla mangabe unguMAGMAN ngoba mhlawumbe uzatawuvala lomnye MAGMAN ke mbukele bekusithi lomnye lebengisasemvile magama la ngase lawo mhlawumbe vele masisahamba sichubeka ne-development kufuna la magama nanawo ngase angahluka lamagama. Uyabona ngoba uma ukhuluma nje ngomfana impela bangabomfana impela Eswatini baningi kakhulu. Ngawe siyanginakisisa ke lokho lo mnyaka wekutalwa ilanga lekutalwa akube ilanga lekutalwa lalelunga leli losuke ulifakela le mali. Lokho kufanele sikunake sibacashi lefuna sikugcwalise lapha ke ngile ID number. Le ID number ke shothi lokho ke mbukeli sonke siyade ukuthi wonke umuntu lesichaza buve matisa wakho unenombolo lo matisa wakho lapha. Le ID number ke uyayifaka ke lapha ukuthi naye ID number eyalelunga lethu noma lesisebenzi sethu losifakela imali. Sicaphelisise ke lokho sibacashi. Bese ke lokunye lesakucela ke lapha
ngile credit tax number. Siyathi ukuthi besikhulumile ukuthi sitawusuka le credit tax number, kepha sisayifuna le credit tax number. Ngakho siyacela nalapho ukuthi ungumcashi awushiye ikhala. Laba emacashi ukuthi lapha sebashada ikhala ke lapha. Uma soshiya isikhala lapho sosho ukuthi leli form vele alisimali lifika lapha lingamukeleki. Ngokuthi awumbhala umfana impela dumisana nesihlongonyana. Awusafaki lapha i-ID number yakhe. Seyinkinga nje lokho ukuthi lo muntu usuke umcashe njani kepha ede i-ID. Labanye bathi sizathu ukuthi singayifaki i-ID yakhe ukuthi lo muntu udi ID. Ucashe kanjani mangabe ede i-ID? Ngawo siyacela lapho umbukeli mangabe nje umcashi ukuthi yena siciniseko sekuthi itonke card le ngithi ibidako nje iyagcwaliseka le card lethu. Uyalifaka inombolo yakhe yepasi lapha ukuthi inombolo yakhe yepasi ithini uyifake ngalokufanele. Bese ke sekuba nesikhala lesimcoka lesinye lapha lesi se-cellphone number. Cellphone number. Inombolo yecingo ke lena yaleli lunga leli losuke ulifakela le mali. Siyacela sike seva lapha tikhalo kulamanye emalunga ufuna ukuthi sathola imibiko lengasiyo yabo. Ufuna ukuthi sothola umbiko wa Samson. Kungasilo Samson seBhayibhelini. Bakhona bo Samson. Sothola umbiko wa Samson Dube. Uthawu lo mina ngisi Samson Dube. Ngimfana impela sengufuna njalo umbiko wa Samson Dube. Lapho kungenteka ufuna ukuthi umcashi wende liphutha wasimakagcwalisa lapho waphambatha inombolo. Noma kungenteka ufuna ukuthi nguwe nje lolunga umnikete umcashi wakho inombolo lengasiyo yakho. Umnikete vele inombolo Samson. So yena umcashi uhambisa inombolo yakho leKadlandlantfongeni kanzi umnikete una inombolo yabhuti wakho noma yamzala wakho noma yabani losihlobo sakho. Umcashi siyacela lunga lehloniphekile ukuthi uma ngabe umnikete inombolo yecingo mnikete le nombolo yakho yecingo lesetshenziswa nguwe ngoba ngiyo itaxita ekutheni uma ngabe sekuvala umbiko ungene la lecingo lakho ungangena icingo lalomunye umuntu. Siyacela sikunakiziseke lokho naye umcashi anakisise ukuthi angaphambatisi phathi inombolo ethi 70 umbiko lo bekufuna sungene 7 nesithite sungane 7 siyakunakisisa ke lokho kule nombolo yelucingo. Lo uyafuna sikhumbutane kona ngile contribution. Kulo mnyaka wa 2022 siyakhumbula phela ukuthi i-maximum contribution lebhekile ngu-330 emalangeni uma sekuhlangane lena yemcashi nese-70. Lokusho ukuthi ibaluleka kulo 3,300 emalangeni. Ngu-10% lo wa 3,000 emalangeni ngu-330. Siyathi ukuthi kulo 10%, 5% uchama komcashi, 5% uchama es-70. Asikabheki ukuthi le maximum statutory contribution ibe ngetulu kwa 330 emalangeni. Futhi ke uma ngabe uhola ngaphansi kwalo 330 emalangeni ayingabi ngaphansi kwalo 3,300 emalangeni ayingabi phanga 330 i-contribution yakho. Siyakhumbutana ukuthi mabola 3,000 emalangeni umcashi wakho ubala kanjani utabula 10% wa 3,000 emalangeni bese ke uyakhanza ukuthi lapho ngu-300 emalangeni lapho 5% chama kumcashi 5% chama kusebenza kusho ukuthi uyigamla ikhasi lo-300 emalangeni ngeke ke ngilo 330 kuba ngu-300 kepha lo 300 150 emalangeni chama kumcashi 150 emalangeni chama kusebenza. Sikunakisiseke lokho ubale kahle angabambeli imali lenkulu umcashi kanzo akafanele ukuthi akubambele imali leyo naye bacashi acasa banginakisiseke lokho siyachubeka sigcwalisa le NPF 200 form. Angilibambe lapho kwanya lo ngisigunya emase sivakashela ititolo ungakhweshi phela mbukeli sathi masibuya ititolo siphe sichubeke nalo hlelo. In order to claim a survivor's benefit, the requirements are as follows. In order to claim this benefit, one would need a declaration by Mkichimi, Ndvuna, or chief, with a form obtained at the ENPF offices. Declaration by a member of the deceased member's family, with a form obtained from the ENPF offices. A death certificate. A graded tax clearance certificate for the deceased member.
a marriage certificate where a spouse is involved, birth certificates where children are involved, a claimant's positive and valid ID document, and a claimant's bank statement. ENPF, your future, your life. For your future, for your life. Siphezu komukele mbukeli kulo hlelo ngethemba kwathi inyisi uvela ugasela lapha ukuthi sichubeke nalo kanzi labanye kwakhanza ukuthi basanza kusivulela uma ngabe kusenza kusivulela ke mbukeli sikhuluma lapha nge-NPF 200 liform leli lapho lelivela kaDlandlongeni lifaka ekhasi ke leluhla lolu libhekile ukuthi umcashi aligcwalise njalo ngenyanga bese ke swalimikisa khona emahhovisi eDlandlongeni angalimikisi ukuthi uhamba ngetinyawo akusahanjwa ngetinyawo kenyalo ke mbukeli so vele ugibele ikhompyutha lapha ngcondo umshina uvele ke uhambise nge-email ukuthi hambele emoyeni lendvo kuhambe kuyofika khona ke lapha ke emahhovisi eDlandlongeni ngayo ke i-email esiyishito ukuthi luhlalo ulumikisa ke nge-email ku accounts@enpf.co.za dinengi indzaba esikhulumile ke lapha kanjalo seswela endzabeni noma mhlambe ukukhumbula indzaba lebe sikhuluma ngayo lapha indzaba ye-contribution lesigcine nje ngayo ekutheni siyacela ukuthi bacashi basagcwasa leluhla phela abene siciniseko sekuthi babala kahle le contribution lebhekekile ukuthi bayithathe esisebentini uma benje sisebenti sihola 2000 emalangeni akabhekeki ukuthi umcashi abambe le maximum statutory contribution le 330 emalangeni kepha kutawubula 10% wa 2000 emalangeni 10% wa 2000 emalangeni ngo200 emalangeni utayihlukanisa ekhasi 200 emalangeni lokusho 100 emalangeni ochanga komcashi na 100 emalangeni awukhiphe kuso sisebenzi asinakisi seketi sebenzi ukuthi umcashi phela akakwendi kuganga singasho sibaganga kepha kungafanele bacashi abanye bangakwena kuganga ekuthende imali abasayikhiphi lencane yakabo sibasuke bakhiphe yonke izizumbulu nje ngale esisebentini bayimikise khona emahhovisi eDlandlongeni usophambene nemithetho ke mangabe wente lokho siyakunaka ukuthi umcashi uyifakile incane yakhe nanawe ke wabese uyakubambela incane yakho angayikhiphi yonke emholweni wakho ngiyethemba ke siyavana kahle ke lapho ke mbukeli kanzi nekukhumbuta ukuthi phela mangabe lesisebenzi noma bese sola ngetulu kwa 3000 rand emalangeni asibekisa nje uhola 10000 emalangeni le contribution imcashi awuyibaleli lo 10000 emalangeni utawubala lo 3000 rand emalangeni hayi 10000 emalangeni labanye babese bafuna kubala lo 10000 emalangeni so si 10% wa 10000 emalangeni asingu 1000 emalangeni akhiphe 500 kusisebenzi afa 500 nanaye cha akhambi kanjalo imaximum kulomnyaka lona ngo330 lokusho ukuthi noma ngabe lo muntu uhola wahola nje ngetulu kwa 3000 rand emalangeni noma abe uhola 20,000 noma ngabe uhola 100,000 imali lokuyidlandlongeni lakho imaximum kutabanga lo 330 emalangeni ukuthi umcashi utawubamba 165 emholweni wakho nanaye afake 165 emholweni ku contribution yakhe ke lo 330 emalangeni siyawelela ke manje siwela ku supplementary contribution le supplementary contribution ke ngile mali engedekile ke lena ngoba siyati ukuthi kunemali lengedekile sisebenzi lengadifala sona kaDlandlongeni lo munye athi ngiyambona umcashi kona uyangibambela kepha nalami ngifisile ekutheni kube nalena ngedekile lengidifakela yona ngikuthanza kwami kenyalo ngile supplementary ke leyo mbukeli usuke kahle kahle utongela wena lengedekile nalapho ke umcashi sicela sayifake kahle le mali leyo le supplementary uma ngabe kude futhi supplementary njengoba labanye babona nje uma ngabe umbiko njalo ngenyanga lo mbiko ke uyamfaka ukuthi mangabe une supplementary leng0 uvele ubhale liqanza ke lapha labanye siyababona sabalithanzi kuleli canza leliba khona ke lapho mangabe ungalithanzi leli canza kusho ukuthi phela kufuna ukuthi utingetela kanjani ke ngeke usukhulume na HR wakho noma nemcashi wakho ekutheni wena ufuna lokuthi utingetele abo thatha imali lethide kuye ngemandla akho ukuthi ufuna utingetela malini abo thatha incenye lethide lengedekile emholweni wakho ayimikise kaDlandlongeni ibe supplementary uyadendela ke lokho ke mbukeli kuba semandleni akho njengoba ngisho ngawo ungatingetela 100 emalangeni ungatingetela 200 emalangeni kuye ukuthi wena ufuna ukutingetela kanganani njalo ngenyanga utabese kumcashi uyakubamba ke lokho uyawusike mafana lombiko lesi uthumela emalunga njalo ngenyanga bese uyasho umbiko ukuthi supplementary lotingetele yona ngimalini ivele ke ingene kahle ke lapho siphinde sicela umcashi ukuthi asifakele phela kulesikhala semholo sifuna kubona lo sivele usuke abhale kahle yini ekutheni
le mali la ibambile ngiyo yini ke mbukeli. Uyasifaka ke lapho ke mcashi ukuthi le sakho sihola malini. Uyafaka le column lapho lebhekekile. Kuyabe seke sekuba kahle kakhulu ke uma ugcwase kanjalo. Sitawula lesi sigaba ke nyalo ke mbukeli sibone ukuthi ngabe kutawuhamba kanjani. Asesisi kuya emarket nje kancane futhi bese siyangena ke kulesigaba sekugcina singavalelisi. If you are unsure about whether you qualify for ENPF statutory monthly contributions, the following diagram will help you in finding out. Firstly, are you a Swati citizen? If no, then unfortunately you are not eligible for statutory monthly contributions. But if yes, are you employed as a pensionable public servant or domestic worker, employed by a university with an approved superannuation scheme, a full-time student, or employed by an organization exempted under international conventions? If yes, you are exempted from statutory contributions, but eligible for voluntary contributions. But if no, are you employed under a contract of service? If yes, then you are eligible for ENPF statutory monthly contributions. Bize konke umukele mbukeli kanti sesingena lapha kulesigaba lesinye simcwa kungawo yesisasesisathatha lekhefu lapha uthi khona kubhala kahle lapha ke sewubhala ke imila yethu sima commandments ke lawo imithetho ke ingasiyo imithetho lelishumi kepha ngemithetho ke NPF 200 kuthi ke kuleli form ke njengoba sikhuluma ngalo ufuna wente ini ungendi ini. Kwekucala ke mbukeli le form leli ku Excel bamathi ke Excel labasebenta ngalama form labasena ema computer kusi Excel invole kanjani. Uma ngabe ungamati Excel utawubuta kahle uma ngabe ungumcashi ebhizinisini abakulayele kahle kuthini lo Excel lona usitwa nesini. Siyacela ke ukuthi you do not tamper with the layout of the form in any way. Lokusho ukuthi awubese unasofuna ukuthi uligucule leli form ngendlela yakho. Labanye sebafuna uligucula balende Word, labanye bafuna kulenda PDF, labanye bafuna kulishintsha balende ini kanjalo. You do not tamper. Ngendlela elingilo uligcwalisa njengoba linjalo. Labanye bafuna edit ama headings lapha, labanye bafuna ku rename lama sheet, bawa rename ngendlela yabo. You do not tamper with the form in any way. Siyacala ukuthi sikunakisise ke ukuthi njengoba ke liku Excel ugcwalisa liku Excel ulithumele lingu Excel. Lula kakhulu nje mbukele lapho leli form. Lokunye ke lapha lonye umthetho lokufuna usunake ukuthi tonke tisebenzi ke kufuna ukuthi utifakele kahle le pin yato lokungu ID kusho ukuthi i13 digit ipin yetisebenzi uyayigcwalisa la kahle yonke njengoba injalo le pin. Kusho ukuthi uyanakisa ke lokuthi le pin yetisebenzi ayibe captured correctly. Umthetho lomunye ke lokhona ke lona. Lomunye umthetho lengubonako lapha ke ukuthi lapha lofaka khona imali njengoba sisho ukuthi kunetimali otibhalako kungaba ukuthi ubhala ke le contribution, kungaba ukuthi ufaka supplementary noma kungaba ukuthi ubhala lo sisebenziswa malini. Uma ufaka nje la utafaka khona imali etikhala lethu awufaki bokhoma 1, awufaki futhi currency njengoba sathi seswathi nje sebenzisa emalangeni, awufaki lo uthi ufuna kufaka mhlawumbe ufuna kufaka 300 uthi 300 awukwendi lo. Mabe nje 300 lo umfaka lapha ufaka nje inombolo 300. Mangabe 200 lo umfaka ufaka inombolo 200. Kuba bede bokhoma kuba bede currency. Sikunakisise ke lokho. Lokunye ke lokubalekele umthetho ke lapha ngilapha khona sikhuluma ngesupplementary khona ngoba labanye siyababona ukuthi akusibobuka labafaka isupplementary. Siyacela ke umcashi ukuthi lapho khona sisebenzi khona singayifaki isupplementary ungashiyi ku blank kunesikhala lapho kule column le uyamfaka lo 0. Mabe nje le sebenzi sasifaka supplementary kusho ukuthi ufaka nje 0 ufaka icanza lapho ungashiyi ku blank uyalifaka nje icanza lapho sinale icanza lakhe ungasiki ukuthi sisofule 0 esikolweni
kepha nje ufaka kahle lapha lelicansi mabe licanza konke tonke lisebenti ungashiyi ku-blank ulifake licanza lapha ngeminye imitsetfo lokhona-ke lona. Lokunye-ke mbukeli sagcosa leli fomu enombolo nelicingo labanye lapha abasiphatha inombolo South Africa ufaka inombolo yaseSwatini. Inombolo yaseSwatini, inombolo yaseSwatini-ke tingu-8 inombolo yaseSwatini, noma ngabe usebenzisa MTN noma ngabe usebenzisa Eswatini mobile tiba yi-8. Tonke futhi lokukahle ngato noma ngabe nge-MTN noma ngabe nge-Eswatini mobile licala nga-7. So siyacela ukuthi acale nga-7 inombolo utifake tonke tiphelele tibe yi-8. Tiba yi-8 tonke mbukeli. So siyacela sikunakisise naloko ukuthi le nombolo lelicingo tifaka kahle iphele inombolo yesi-7 nje icingo tingabi ngi-7 sofaka i-7 inombolo tingabi South Africa sofaka noma sofaka labanye sebafuna kufaka bo +268 cha ucala nje ngalo 7 walapha eSwatini 7 mabe ngi-6 landelana kanjalo mabe ngi-7 9 landelana kanjalo awufaka labo +268. And then ke lokunye lokumcwa-ke mbukeli kumcwa kakhulu ke lokho kusi lapho khona so letha leli form khona siyathi ukuthi phela kunalapho khona kubheke ukuthi leli form loletha kula yiphi i-period inyanga. Losho ukuthi lapho utasifela kahle ukuthi mangabe nje nguMarch umfaka wonke lo March ukuthi la March leli 2022 njoba njalo sikukhuluma nga-August usho sithi la nga-August 2022 le nyanga ke kufuna ukuthi ivete le nyanga losuke-ke uyibhadalele. Siyathi ukuthi labanye ke lapha bake uthole ukuthi bese nginetelo luhla ngoba njalo mhla ka-15 manje sinje 15 sine lokuthi kwenda kwaSedlandlongeni sithumele luhla kubo bonke bacashe losuke usithumelele kule nyanga lesuke yendlulile. Manje nje 15 siyakuthumela indlela yokukhumbula usala ulungisela ke nyalo kuphela ukuthi usale usibhadala usimixela leluhla ethi laba kwenda kwabacashi bali-editha ngoba balula vele lokuli-edit asuke lomnye akhohle lokuthi phela lesilithumelele lale nyanga lephelile angasayishinji le nyanga lapha so faka inyanga yasenyangeni lephelile longayibhadaleli so wende liphutsa ke lapho le nyanga ibhale kahle mabe nje sosibhadala inyanga ya April ungakhohlwa lokuthi bese soya-editha lapha kule nyanga hayi le nyanga sengiyibhadala ke nyanga siya April mabe ya April mabe sengiNovember siya November sikunakisise lokho mbukeli le period ukuthi ngiyo ikahle. Lokunye ke sicela ukuthi wena isiqiniseko sokuthi le nombolo yakho le employer number i-correct. Ya wena isiqiniseko ngumcashi ukuthi you ensure mawugcwalisa le form lapha ukuthi your employer number is correct. Ungabhali ibe wrong ngoba yabese seyiba wrong tabe sekusintathe ne-account lengasi akusasiyo yakho azisolo ngile yakho ke mbukeli. Leli form lethu leli seli-automated lokusho ukuthi imali automated ke mbukeli kude kusise kunemuntu loligatsile malithumela nje ngale email lingincokwa ngumshini so kul-robot mangakubekisa ngelwimi lelula kusekusebenzela robot kuvele kulincaphe lokho robot mangabe futhi kunema mistake uvele kuyahle mistake ukuthi sekuyifunze kuse kune mistake lapha nalapha ukubhala message wona ukuthumelela wangalungisi alingene ebhodweni uyawuthi na walithumela iform wabhadala kanzi T7 tigadze umbiko ukuthi tithole umbiko tingawuthola umbiko ngenxa yokuthi asikakhona sisibambisane nawe wanake maphutha ukuthi ngende liphutha lapha asengilungise neliform phela ngilethe kahle ngesikhathi lide lamaphutha lesikhuluma ngawo lawo. Sitawuhamba ke siye evikini elitawo ke mbuke lapho kwasakucotsela khona lenzaba lena kwanamhla ke salibamba lapha ke lehlelo sikhumbude ukuthi njoba nje sikule nyanga lena siyabona ukuthi iyashesha August angakafiki noma uma ngabe sowendlulile August kepha nje kufanele ukuthi angakafiki mhla ka-21 August kanjalo angakafiki mhla ka-21 August mbukeli ayibeyifikile yonke imali yethi-70 yangaJulayi angakafiki mhla ka-21 August imali yonke yethi-70 yangaJulayi ayibe seyifikile wangakwendi lokho ukuthi solumikisele liform lonke futhi nale mali angakafiki lo mhla ka-21 August kuthi abese-ke sekuba ne-penalty mangabe ke atakwendlula mhla ka-21 August ungakalethi liform lesikhuluma ngalo ungayilethi futhi nemali kuba ne-penalty ya 7.5% asathi isikhanzi sesibhadala leyo penalty leyo. Nami-ke kumuntu wanguDomane ngidalibamba lapho hlelo kwanamhla asiphinze futhi sihlangane kuleli viki lelitako ngaso sikhathi lesifanako.
#basisalakho usale kahle. For your future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day.